Chinthong hawar aratame kacharli anat paprang dunangji tapen Chinthor dunangji pu Karbenglau Termas Council CM mate Rongkhang MLA Dr. Tuliram Rongkhang Karbenglau Termas Council Education EM Richard Stockby lapen Chinthong MSc mate Karbenglau Termas Council Deputy Speaker Avijit Kroatum kabor ipipon pen pini pen anke Chinthong araraphan Kasturba Gandhi Balika Vidhyalaya mate KGBV Sekolah Saihem ingtu pipon tanglo Sonsi CEM pen ke thanpon atengke Karbi Anglong arlo kadokave hum kresi Kasturba Gandhi Balika Vidhyalaya Sekolah Saihem do laso along pini pen dak Chinthong ahawar setame hem pen angtan mate keng sang hem chubidun de pen methang hem thikup along amat chetoy dun longpo lapen Karbi Anglong arlo primary teachers mate LP school athan bang do anatum jongsi amethanga sai chedam de det polote NPC a guideline ateng pen action and ponpo Sonsi bangso kangpu ponajai megalong aluhi manpeng pen Karbenglau Termas Council CM mate Rongkhang MLA Dr. Tuliram Rongkhang Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Habe Teron Haroghat MLA Lun Singh Teron Dipu MLA Niso Terangpi West Karbenglau District BJP President Radip Rongkhang Karbenglau Termas Council along EMs MACs lapen Board Chairman atum do anta chetong dunsi mai mesen pen pachunpo la penje ada icho pijun pen tenglok ada itu ke hak pieri info naita ke joy itu la pena so ke GVV school ke la ke central government and funding la pe jene tu karjwa to nama sponsor tame inut solo pham la so pieri uniform pen ka pre lang to phan to yung enang so pieri apan an itu suri ini dia tak Karbenglau KGBV school hotel taluket base itu Balika sekarang soksi dan sekarang location base KGBV school nasi ladak kerang kita persai siksa ko sudah kami pelajin pen mau dikrui angbong kami ladak cek di mana lapet ke amtering atwal kami hilopik nono to laga sotwal ke sanctioner lo lapen ke national highway 627 central government ke highway lo lake lapet declare lo lapet prajin pen tendar kolpo lapet ke nili borgaon lapet ke amtering boithalangso rongkam mukam khironi lapet ke ko umrang soan lo lasi la sotwal yar je ko ta non prajin pen tendar e kolpo kalau sokam ceng cek ko dan lagi tampil kami senjata pan ini dah border kialo ada antering pen buat hilang soal hilang perawat lapin Chinthong orang tu mungkin bila tak cuma kita kolej kami prajin pen dan so kolej dulu pulang kita bang kita mitri ke pas high school lapin high school ke pas untuk cari dia awal lapin ini tuh kehang abang kita ke arts lapin commerce lapin ke science stream naga commerce stream itu prajin pen ye ada advertisement people assembly long kami education minister bangke tanggung sir ala amri la pen Chinthong LP school long kisman than bang atum aron pen than pon pedet ala so la ke prajin pen la ke than pon ke dimba ke action and ponon itu da non la so agosto jeklo kalake september angbong itu bang suri sira 1055 itu da appointment 1055 appointment school high school high secondary nanti teachers lang kay hilipul pemanjong si dam di duty long te loge NCT agad na ting itu ternet ko yun pemsu ke tang te an tabe laso mama ke tang te an nong te na tunjong si record do pulong nil fan na tuma video hoy na peklang no la pedil action sir la Karbenglau specialty la AP section ki unta man laso peklang te prajin men na protection ki kono nona bang ke la high school high secondary la pen la tumhan appointment nona ku ke interview hang mom lang si staff komre pon asi pola ta advertisement ki sir dang kala kidam tang along ala boithalang so long hoyalam ki furi lagi thanga abe tumalong leke tumlong do wet ko lage mane son ngi paling le lage long kai